Обмен валюта. Дос Кредо Банк. Вот курс сегодня. 7 декабрь. Достар, ассаламу алейкум. Базар алам каналының катталуучулары, урматтуу достор, бүгүн биз Бишкек шаарында пригородный мал базарындабыз кайрадан эле. Апта күнүнө ишемби 2021 жыл 11 декабрь. Эртең менен алынгандарды тартып көргөзөйүн биринчи. Мага 15тен алынды дейт мына койлор. Ечкилер канча болду ечки? Серкелер 7, ечкилер 5,5. Koylar 15 deydi, 13. Biz başladık dostlar. Video жақсы like басып, сұрауларды комментарийде қалдырасыздар. Каналға катталганды унутпайсыздар достар. Лайктан аябаңыздар. Қанша айлық қозылар бұлар? Бұлар 3 ай. 3 айлық қозылар екен. Қаншадан сұрап отырсыз? 7500. Қаншадан болады? 6-дан бересіз қанда. 6 беріп отсақ. Беріп отау, беріп едіңіз. 7-ден болады. 7-ден болады дейді. 3 айлық қозы. Байке, қанша алды тай? 70 мың. Ұрғач екен. Assalamu alaikum. Алайсыз бәке? Қаншадан? Ha? 27-ден, ha? Var қанша тіштер бар? 4 тіш, 2 тіші. Vardı uğraç. Жақсы? 27-ден дейді. 27 мың сом бар. Ya. Қанша дейсіз? 25 мың. 84 болды. 8400 ұрғач, ha? Ұрғач. 8400. Так, үйде бізде шашлык. Кусковой 100 сом. Кебаптар 70-тен беле? 70-тен. Достар, қайсыр егенден көріп атсаңыздар, жазып қойыңыздар, комментарийде қалдырыңыздар. Сіздерде қанша болды шашлык? Қаншадан болды? 46 oldu. Екеуі 46. 23-тен. Екеуі тең еркек пе? Erkek. Қанша айлық топоқтар бар? Bilmem 4 ay dedi var. 4 айлық, ha? 4 ay. 23 мыңнан алынып тұр. 4 айлық еркек торпақтар. Так, çöpтерді сұрайықшы. Қой қанша oldu екен Майка? Ya satıyordun. Қаншаға кетті? Ama satıyordun da 9,5 мың, ha? Так, çöp қанша екен әм, çöp? Бұл 400. О қаншадан çöp? 400. Нарқы бәді? 450. Бәді 450. O ton çöpü 400. Tabii çöp. Ha sizlerde қанша екен? Реально айтыңыз. Бәділер? 400'ден. Бұларда. Жақсы. 400 сом. Так. Yok şef қанша oldu қой? 12.500. Қошқар бұрғашы екен. Gülgülde etken ha gülgülde. Ya. Қой екен ha бұрғашы. 12.500. Gülgülde etken. Bu Қошқар қанша oldu екен? Ha bilmedim. Aldınızlar mı? Қанша oldu şef? Ya. 10.700 ha? Tamam olarça. Kwadrat прыгой 10.700 ha? Қошқар бұрғачы қандай бұл? Ya. Қошқарлар ha? Жақсы. Қанша oldu buradan Қошқарлар? Екеуі 64 пе? Aldınız da? Maki. İki Қошқар.
Ekөө 64 миңге алып тұр. Гигант па бұлар, а? Қанша тіш екен бұлар, burada? Бұл қаға кетеді? Ақсы. Асындай қошқырлар ақсыға тартып, қаға кетеді андай. Ақсыға қарсатыр ұсты. Дальше Өзбекстанға тартып кетеді қой, ма? Өзбек туғандар. Мына кетеді, 64 миңге алып тұр. Жақсы. О, примерно қанша шығып қалады еті? Сойбайсыздар, а? Жақсы. Жақшылар көрген қойын. Қаншадан болып шеф бұлар? 57 жарым болды бар. 57 жарым ба? Ұрғашы еркек бұ бұлар? Қайсыдан балдылар? 57 жарым. Достар, пригородный мал базары қайсы күні олады десеңіздер, суббота күні олады. Бияққа 386 маршрутқа қаттайды. Мраморный Бишкек. Қанша олды шеф? 10 мың? 4 мың. 4 мыңға алынып тұр. Алынған бағалар тартып көреді достар. Ертемен базар ең басталды ма? Аралатып тартып. Алынғандар тартып көргіземіз. Қанша oldu бұл торпақ? Торпақ 7 мың болды. 7 мың. Ұрғачы ө? Қағындар екен алынғандар ең. О, қошқыр тартып қойады. Қанша екен бұл? Мен тартып қойып Малды тартам. 40 мың сұрап атасы, а? Бұл қанша тіш ең? 4 тіш. 4 тіш. Мына қошқыр. Қайсыға? Базар аламы деген. Так, алынғандар тартайық, алынғандар. Yok, ne olarak bak. Olar alındı mı ki? Dert kö? Bilmem algan da algan. Oh, qo'chqor. Assalomu alaykum. Sizlar-ku? Qanchadan bo'ldi bular? Kel. O'tgan bozorda tushgan bu. 30 dan suratasiz. Круговой 30 dani. Bor, qancha tishlari bor? Aralashda 2 tishdan 2 var, 4 tishdan 2 var. 2 tishdan 2, 4 tishdan 2. Aralash. Telefon nomer beriniz onda. 0773 52 65 20. Qo'chqor kerak bo'lsa so'rayverasizlar. Semiz qo'chqorlar ekan. Şef, bu araşanlar qanchadan? 35 ming. Var, qancha tishlari bor? 2 tish 4 tish. 2 tish 4 tish. 35 ming. Qancha bosh bor bu yoqda? 8 bosh bor. Var urg'acha shunda. Telefon nomer berasiz? 552 0552 08 08 40 46. Adilet. Qayerda turadi bu? Soquluqda. Yaxshi. Uyda davo bormi sotqiliq? Hozir. Faqat belgisiz. Faqat belgisiz, a? Onda onu araşanlar. Bak qanchadan bo'ladi ham? Bo'la turgan yer. 30 круговой bo'ladi deydi. Chalaverasizlar do'stlar. Tak. Alınganlar haqda ekan. Qaysi soda oldu aka? Bo'lar bitala ketdi. Jo, siz hozir qaysini soda qildingiz? Qancha oldu bu? Qaysi? 5 bo'ldi o'ram. 5 ming, ha? Yaxshi. 5 ming. 5 ming bo'lib turma. Qanday bo'lib kelganing qo'yib qo'y. Ko'r. Bozor alam.
Qo'chqor bu. Ha, Qo'chqor 9500 so'm. Endi qimmat aytadi, men arzon aytaman. 9500 qanchaga berasiz? Sana 9 qilib o'zikidan. Menga 9 qilaverasizmi? Mana qora qo'chqor. Murdini ko'taryapti qol. Qo'zi qo'chqor 9500. Paroda. Qo'rg'olasini deb. Otasi Afg'onistondan kelgan. Afg'onistondan kelgan qo'chqor. Otasi. Вообще bozorda mol ko'p. Echki qancha ekan bu? Teka bu. Qancha bu? 35. Bu 35 ha? Ha bu qora takachi. 18 tur. 18. Ha bu uloqchi. 10 tur. Echki 10. Yaxshi. Buna teka qancha ekan? 10 tur. 10 ming ha? Yüzü çoğun ekan. Endi qo'zuluq qo'y turadi, qo'zuluq qo'y. Qancha ekan qo'zuluq qo'y? 20 ming. Qo'zisi meni. Egiz qo'zisi. Assalomu alaykum. Xalas. Qancha oldu? 50 ming so'm. Kelajak 50 ming bor taqdir. Kelajagi 50 ming so'mlik qo'chqor. Qancha sotasiz bu? Hozir 10 mingga sotaman aka. 10 mingga sotasiz-mi? Qanchalik qo'zi bu? Erkakda Qarashan Qo'chqor bilan ko'rasizmi? Mana Oh. kelajak o'zi 50 ming bor, 100 ming bor da qila qiladi. Ha, bo'lsin. Yaxshi. Tak. O. Hatta alınganlar tartib o'zi. O'zi aldingizmi? Qancha oldu? Şu jet dostum. 7900 burgaç ha? Urg'achga. Bo'g'iz emas ekan bu. Yaxshi. O'sha menda bo'g'iz emas deb qo'rqdim. Soygonga bu. Bo'g'iz emas. Qarab ko'rsangiz. 40 deydi. 40 ming. Hozir ham ko'li bo'g'iz bo'ladi-da, aytib bo'lmaydi. Qo'z qo'chqor qancha ekan? 20 tur. 20 ming deydi. 16 ga berdim. 16 ga bermediniz. Ay, 16 mingga bermey qo'ydi. Bak, küçüklerden qancha oldu şef bu? 13.500. Erkek urg'achi. Urg'achi semiz ekan ha. 13.500 ga alınıp tur. Buna qo'yim turadi. Bu qo'zg'u qo'y qancha so'ratasiz bu? 13 ga berdim. 13.500. 13 ga beradi. Tamam o qo'zicha. 7,5 ga beraman. Qo'ychi qo'y. Bu qo'y 10 ming. 9 ga beraman deb qo'ydi. Yaxshi. Mana. Videoga bak. Yaxta ne so'rayapti? Tak, mana Moskvичda sotiladi ekan. Mana ga. Sotiladi. Buning jili qanday? 2003. 2003. Azna jilatasiz. Qancha so'rayapsiz bu? 110 ming. 110 ming so'rayapman deydi. 14 qo'y otar. 14 qo'y bodat, 2 tay bodat deydi. Onday olgan bagaj. Salonni ko'rgazib qo'yaymi men? Saloni mexanika. Ne вложение var bu? Dokument нормальный. Telefon numarını aytınız. 0508 35 35 68 4'e var deydi. Dağı. Çalıverəsizler dostlar. Bu qancha oldu aka? Qancha oldu? 7600. 7600. Төртөө бар дейт мына ушул машина. Çalıverəsizler dostlar. Алар башка да ушундайбы? Башкалар ham shunday. Ак свет, бирөө көк свет. Бирөө көк свет, калган ак свет. Жакшы. Заводской. Заводской. Ақтан не сода болот? Қанша oldu? 14 мың. Urg'achi qancha tushgan bular? 14 ming olib turman. Yaxshi. Так. Qancha oldu o'sha? Xunajin. 66 oldu.
66 mingga aldım. Şu funacım. Soygonga bu. 66 ming. Alın tırışıl bu. Yok, kozlar kancadan oldu? 17 ming. 8500 dedim. Erkeğe gene zaten. Dostlar videonu ayaktayız. Koylardın bazarın içine gireriz. Şunda yol atat bağ çüydü. Prigorодный Bishkek şehri. Sizler video жасап лайкты басыңыздар. Sesi göndermiyor mu?